ora thei tu te masa in kalo lom le vek chuwa tu thuma chuan Sawmi Chhakchhuak-in mi pat hmeichhia na lampang rawng kai amana aril ru om aron soi chhuah hi kan ngai thau dawn ani ani hi bon hle maya adik na phei chuan hlo anei lo ani ti thei khop ani a amaro chu ama hrim hrim chu a chhelo hle mai ani me tam takin star ron ani a chuan a history lampang kha chu kan hrep kan soi lo anga chuan Sawmi Chhakchhuak-in tu tuma a thil ron soi ron viral nasal tuk mai kan thlir ho dawn ani Sawmi Chhakchhuak-in sap chong kan ti te phei chu English phei chu hne lutuk ani a mizo chong po thiam hle ani poni se a thuron soi kan enanga chuan I hmu dan dik tak a diki ti em comment lama khanin ilo soi le don nia Oinia chuan sex le sexuality chungchang karon soidona atoi theang ber ron soivia ka tu manga knowledge nature ber kanilawa experience nature ber po kanilawa ma se sexuality le sex chungchang a chuanin azalen pol le keima own personal life a radical change kanai na sada wangin ron soi hi cha in ka sia a hetiang lampang soi hi tam lowa aza thlaka kan ngaya intiklai ma in ka sexuality ka hnol ngai lawa ka za pui ngai lawa buka chu wan chon alaka changin ka zalen ani midang te sex chungchang le sexuality chungchang a musit le nui za thlak a an om ka sia ngai lawa amai ro chu sex le sexuality awanga perversion le exploitation free will in lak sakna rap thak tak tak a thlen ro hi chuanin a shom ka lo ti chen ani topic tour thang ro ka ti a pol kada Instagram a mi sing khat le tlem velin vote an thla ka 75% in sex le sexuality chungchang hi an thlanga chu wang chuan karon soidona voinia ama sabera chon sex kan hmu dan le kan injir tir dan hi thla ka chulin ka sia a voinia ka thil soi hi thiam lo le ngai dan shan nei tam takin om ka renga ma se tuna changa kum tam tak ral nuwa generation dang de mi ten an laron en le atan po siam shim shim ma cha in ka sia a mi che thiam lo tam takin om ka renga sex kan injir tir dan chu in thla chhon na ani a mi pa le mi che in kara man tur ani a same sex chungchang phei chu soi hi tam lo khop me ma se tunlaya LGBTQ an lar em ma kan sia a kan society nge ya po chalai te zinga chuan thoma nei lian ve thokhat le ti kan sia a homosexuals kan ti te phei chu an sex life hi nui za thak le fiam chu tho nan man sakhi an tam khop me mi pa le mei chia ngor ngor lo thlir ta ila in nei ma lo chu mi pat mei chia na man lo tur ti kan injir tir na ania Christian atam zok Christian inti atam zok kan ni wangin ma se kan che chawa dan khatna in nei tam tak te po dan khatna an tlin lawa pathian le kaushan le mi pui ma do tan soya mi hausa de wan ni phei chuan kaushan mi pui te le tu ma midang an chan cha te po in an soi sel ngam lawa ti khan dan khatna an tlin lo ti insurance chungin dan khatna ten anin neya tam tak an oma soi ngai lewin kan sia Mizoram chuan lan that hi kan du em em a lan that kan du awangin swal nia kan ngai hi chu kan hnol zela kan du lo zong hi chu ti su en su ngai tua su in khapna hlir hi ania in khapna awanga re thei hi chu ni se kum som chuang zu te hi khapangai lo tur ania chu te ang cha chuan sex po hi thil moi nai lo le za thlak za pui om akan ngai thla wang hian a collective ang zongin azawai anga chhut po in kan shadow aspect lian ber te zinga mi ani alian khop me hetiang ang khopa Christian cha in ti le fel in ti thiang hlim in ti si chuan in social media kan hmu tam zok viral tam zok
kan ti te hi kan lom zong ami pui ang zong in anol pui thu in mi pui lom zong te hi thlerila mi sex video leak out mi thalak sexy viral pa ngai lo in ti tak tak sexy ve dewa thalakan poson attention in piloi loya nula le khathiam fel deuh attention dong tlak tak tak an om lain chutiang ni lo it omin ti zong attention in penasa emema chuti chung chuan sex lakachanga filim in ti tho box sia mi chen khat khamo mi tam zo kan nyang chu sex lakachang hian in zalen lo khop me a sex lakachang in zalen via wain in ngai nga ma se in khapin ngeya en lo tura in zil in ngeya ti lo tura in zil in fui non fo in ngaya mang swal lo tura in cha non fo in ngaya ni chuan in zalen lo ti na ni ti su ti in khaphi that lo na pakhat chu mishing te mi zia a hian curiosity dil chhut na le ma nia ton ve shim shim chak na aliana mishing ni na ve reng ania a in noi bo sak theilawa expansion kan purpose mishing kan ni na kan purpose pakhat chu expansion du belzel na hi ania chuti lai kara thil in khap sak fo hi mishing te subconscious a hian a tho dan chu anor tet tet ani mu theilo hian mo mimala suppression anasa a chu chuan engtin nge mishing a effect dan ka soi fia tham nan ber chuan engkim hi energy ania sexuality point energy shan ania energy chu heti hian stream angin tui angin kan taksa hian ron luang du ta ke mani in energy chu ani anga luan lu tir lova ani dan tur anga akal anga kan kaltir lo chuan kan lo suppress a kan suppress wang khan energy flow kha top theilo ani chu chuanin chhuana tur azonga chu energy flow suppression outlet zong chuanin enge aron shin chhuak kan ti chuan porn addiction te vo in nia social media interaction kan mu shom tak tak te hi aron shin chhuak ani porn addiction mizorama ana sadzia hi chiang takin ka soingama chu khoya changin nge isha theng tin nge proof in mi porn en lai mu mi ilo ti ni chuan approve chu vo in ni a social media a mi te thil ti viral du zong te an thlir du zong te an soi du zong te an attention le tu Facebook group WhatsApp group a until post du zong le an comments mo an interaction le dan hi thlir ula chu baka an mi follow te hi en ula tlerol te sexy ve dewa thalak an ron posan follow sup mai ni patling pui ten pedophilia ten om nutuk tin Twitter le Instagram ma big takin page tam tak meichia sexy deuh thalak post na tur ringot page tam takaum tam nutuk porn addiction na sadzia vachui chian ngai lovin hetia mani phone screen changa lo thlir be ringot po hian a shiat lutuk an comment du dan chen khat pe hi chu engtin nge o tiang hi comment ni an siam thiam zo avan twisted za mo rong kai ni boxi ti ngai to na anei the nui zu thak zo lo thlir lo scroll lo thlir yan ka chungchang an community ka charak ka ru nan na deu tur an ngai nga ma se anui zu thak ka ti an comment chen ka ti ka char hi chuan in hei chu porn addiction nei ve na sa ni hi ka ti a sha thiam na le khongai na ka nga ma zo thinrim na le hwat na ai chuan ka video ma sa porn addiction chungchang tlem ka soi zoya addiction video ka sia ma khan in du chuan lo va en le dula addiction chungchang ka soi na video kha mitam zo khi chu an
en na chan hetiang content an consume vak na chan chu an kho har wang ania midang te ne na in biak pong ai na sha lo wang te midang te ne na interaction vanei ngai na sha lo wang te le anti-social behavior an nei wang te po ania chen khat ero hi chu perversion in an ril ruwa chi atu na sa to a sex education mu mal dong lawa internet le films music videos porn achanga sex chungchang information rondong chawani chuan engtika ma true sexuality shedon lo perversion ba ka shedon lo he tilai helama hian true purpose of sexuality omta se alai taki neutral zone ni se he tilami perversion ani pendulum lo swing ta ila tuna kan population tamzo ki chu perversion lama hian kan onang na sa ma se hetilam side spectrum o omwang hian mishing hi an swalin an bol hloin meidil tlatur le chandam tlak to lo tina anni tina anilo hemi ngai dan kan thlak hi chul khop me sexy bol hlo le ten om le thiang hlim lo pathian hlatna man ruwa anga kan ngai te adik lo khop me sex tel lovin engting ye nun na thar a om theyang tunlai a chuan test tube baby te IVF manga rai no te nei te po anom ma se pathian in min siam dan mishing the nature chu mi pat me chia na man achanga fanei ani si chuan engting ye mi pat me chia na man chu pathian hlatna ani theyang pathian chawin nun na pe thei ti kan sia khuvela nun na thar kan siam donin mi pale me chia an kalduna mi pale me chia in union an neya omduna mi pat me chia na an mana chu sacred union sacred exchange of energy achang chuan nun na thar chu aron chhuak ton ani mi tam tak chuan in hemi ka soiwa ge min huat pha me theya ma se mi pale me chia in mangai takin sacred union an neya sacred exchange of energy an neya orgasmic state an thlen hian pathian an nei ve thei na berani a glimpse tlemte creation level a an han thleng ve ni nun na thar kho vela ron om tir kami statement ka soiwang khanin min she thiam lo le pom du lo tam takin om karinga ma seng lo ngai thlazel ula vo in nia sex kan mu tam zo khi chu a true purpose ani to lawa hetiang ang thu ka soipo hi mak min tivia wang karinga amai ro chu mi tam vo in nia ka information ron share tur she tur hian ke po in he ta changin bul ka chan ve thau tu ma in min zir tir lo ke ma in ka in tong chop chawa perversion side a rei tak ka oma sex ni na dik tak shelawin rei tak ka oma chuta chang chuanin heti hian ke ma own experience in radical change voi tam tak ka kal tanga chuta chang chuanin heta hianin true purpose of sex atopa ka in hai ko chho ve ani bible changin ka mulawa ko shanin min zir tir lawa school education system in min zir tir bok lawa ke ma own spiritual journey achanga ka chhar chwa ve ania chu vo in han run share cheu ka duni Mizoram ma na tamzogin chakra system kan shelawa Eastern religion hi chuan chakra system an hmangna sa engkima health medicine meditation energy work sex po chakra system an hmangna sa vo india of course in karon hak na san chu sex chu root chakra ne in zom tlata wangin root le sacral chakra ne in zom tlata wangin root chakra color karon ha sen in mo angkhan chakra system chu crown na chang root mo 7 chakra systems chakra ti omzia chu sanskrit word ani a wheel ti na ani kami color ti shang hemi vertical line taksa chunga vertical line thla arong chi shang om khanin
chakra system shan chewa entira chu a color kha a vibration a frequency ron lan chwa dana ni third dimension level a chu kan sexual organs hi rong sen in represent a root chakra ma mi pa le me chia sex and manin mi pa in a root chakra achangin me che root chakra entera mo mi pa chu an sexual organ hi hatihan an taksa achangin apong chuaka me chia ero chu a receive tu tur ni awangin taksa ne na inzom taksa chunga omani turo chu wang chuan mi patana pleasure don son dan le me chetana pleasure don son dan hi a in anglawa me chia chu adong song tu tur alo receive tu tur ni awangin atak sapum pui mi pa kha a receive du angai ecstasy level a omangai sex enjoy tak tak tur chuan mi pa chuan me chia chu alo enter ta root chakra amo kan reproductive organs kan sexual organs omna hi root chakra omna chu ni alo enter ta a chu ta chang chuan energy flow alu zela chakra system sang te energy don na le energy chhuana ani root achangin sacral mo orange sacral achangin solar plexus yellow gold yellow solar plexus achangin heart chakra green heart chakra achangin throat chakra blue throat chakra achangin third eye chakra purple third eye chakra achangin crown chakra indigo chuta chang chuan me chia in hetihan a energy flow ataksa kal chawa a crown chakra achangin mi pa crown chakra energy khatihan a pivele a mi pa crown chakra achangin tihan ak chukle char a spine chakra system sang kha azuk te kim veka anu aru chakra bok azuk le thlale tihan circulatory motion in energy exchange an neya an taksa lo noi bota ila energy ringot angin lo ngai to ta ila an energy exchange rong sang khatikan tihan a circulatory motion in an 6 months hung khan akal don ani chu energetic level la sex landan ani taksa achang chawa en chuanin atin chu ti khati ti hi engting nge kan thak dak lam theng ka shelo spiritual perspective achang chuan chu sex landan ani energy exchange circulatory motion in hetiang ang mi pale me cha in sex an mangani chuan 6 months zo to nuwa chau vek mut thil top chau wanga le top khatiang te ka orgasm to nuwa taksa chau te kha awm thelo chan chu energy kha an waste lo an energy ka taksa changin ni tian a chuak ral me lo khatiang nga energy exchange om chuanin an mani po an taksa energy an nga pha sut chok to nani chutiang ang level awareness nei le energy exchange anga sex mangchin chu an tam garing lo sex kan shat dan le sex kan practice dan tamjok ki chu root le sacral baki athleng phak lawa in idna awang ngor le tak sachak na shik thak du wanga sex mang chuanin root chakra le sacral chakra bak an thleng tak lawa masturbation ang velani energetic level at orgasm nei nuwa chau le der an chin chuan chu achanani energy exchange omlo mecha in engma mi pa changin energy tak a receive lawa engma receive lo wangin pek le tur nei lo in exchange ton tur nom lo chu wang chuan masturbation ne nei nang reng orgasm alo nei ton ve ani pon mutual masturbation ang ani me energy exchange tak ko omlo chuan vo ini mi tam zok hi chuanin partnership lawa po mani mi mal nuna po root le sacral chakra stable lo in block vek heart chakra chu soi lo thinlung kan soi na sa kan thinlung omna lai zon taki heart chakra omna center ania hei hi han thleng pha tak chin lo
chumi tel lo chuanin sex I lo man chuan mangai na tel lo loveless compassion om lo I orgasm nei kha masturbation nen danglam na om lo chu sex kan hmu dan kan share thiam dan le kan practice dan ani aten om ti chin te tan chuanin justification thatak pakhat ani bok chu nangma own sexuality la ka changa zalen I du chuan nol lovin suppress lovin ten lovin repress lovin zapui lovin pomla own la accept la master la izalen meyang ani lo chuanin ilo do vel ani pon eng po sex care lo po thil I dawa I rebel ani chuan I thil do I thil rebel kha a mercy a iom aza ngai na hnuai a iom do ngai ani chuan alaka changin izalen lo ka soi tak ang khan nol angai ani chuan a mercy a iom aza ngai na a iom tin imusita itena ingai ne pani chuan nangma le nangma I in huati na engtika ma self love le self acceptance I practice theilawang nangma le nangma in mangai lo chuan midang te po I mangai thei bok hek lawang self love le self acceptance in ei lo chuan tu ma I mangai thei lo me ba ka mi ni na te po pom har sai tiang nangma ni na ngei pom thei lo ani chuan chu sex le sexuality poimo na ani a le khabu char tur tam tak a oma YouTube pa te po video changkai tak in tur tam tak a oma movies TV series mo Game of Thrones ti angreng te po a hlotlin na chan chu sex scenes tam tak a oma henga changte a sexual content I consume don ani chuanin clear shan thiam na real film discernment nei sham la ni lo chuanin he tilama perversion side a itang taranga engtika ma the pure truth of sex I experience thailawang he tilam ivadai to ani chuan engtika mai tilam mai ni le thei to lawang in thlau tukani the essence of true sexuality I experience to ani chuan he tilama hian umreng thailo perversion side a ni umreng thailo khati zong kha vo inya karon sai thei te chu ni e lo clear wangin te lo me Otuna Sawmi Chhakchhuak-in thuron soi yung ngai thak chang khanin enge rilwa lo omle adik itm chuanin aril ruan sei chhuak kha enge ipompui lo athra itinge ti lo ti kha comment la makhanin lo soi le la dik tak iril ru omna dik tak khai lo soi don nia